Tako blizu, tako daleko. Evo, Dominik, mislim da je ovo najbolji opis utakmice u Puli u kojoj smo večeras ostali na kraju bez 3 boda. Pa da, slažem se sa tim što si rekao, međutim, prije početka utakmice da nam je neko ponudio bod, mislim da bi ga čak i prihvatili, zato jer znamo koliko je teško ovdje igrati, međutim, kada dominiraš cijelu utakmicu, imaš priliku otići na 2:0 u 68. minuti, zatvori to sve, kako bi se reklo, mirnije vode, primiš ga u 90. zadnju minutu, ostaje veliki žal za propuštenim bodovima, ali okrećemo se na ovoj sljedećoj utakmici i idemo dati sve od sebe da pobijedimo Goricu doma. Da, preduhitrio sam me baš htio reći na terenu na kojem malo tko uzima bodove zadnjih godinu dana. Mi smo uzeli jedan bod, ali i dominirali dobrim dijelom utakmice. Pa da, mislim da smo 90 minuta bili bolja ekipa, jednostavno zaslužili smo više, nije nas nagradilo, imali smo dosta nekih tranzicija gdje su možda mogli malo bolje reagirati, nismo, mislim da ćemo dobro analizirati utakmicu, izvući pouke iz naših pogrešaka koje smo radili i nadam se da ćemo Goricu svesti na minimum i da ćemo osvojiti nova 3 prvenstvena boda. Da, spomenuo se on u 66. minutu i ti si bio u prigodi, treslo se greda, ali eto, bila je to meč lopta, možemo reći. Pa sigurno da je bila meč lopta, trenirali smo takav centar šut, Jagušić odlično centrirao, Čubilić je super napao prvu stativu, pogodio stativu, nažalost tamo i Mitrović bio za koji centimetar možda je fulao, odbila se šuto iz petom dirao, odbila se do mene, pokušao sam ja, pogodio sam prečku, odbila se ili je to inače posprema, nažalost danas nije, ali zabio je penal, moram ga pohvaliti, svaka čast na penalu, na Panenki. Treba imati hrabrosti za to u takvoj napetoj utakmici, ali dobro, krećemo se Gorici, nadamo se nova 3 prvenstvena boda. I kazna je stigla onda u 93. 4. minuti, nažalost. Jasno, evo baš pričamo, bilo je 100 centar šuteva, svih 100 smo očistili, sve smo napravili kako treba, jednostavno možda pad koncentracije tu 1 sekundu i doslovno kaznilo nas je, mislim da nismo zaslužili, da smo zaslužili puni plijen danas, ali to je nogomet, idemo dalje. Tako je, ostajemo 3. Evo, trener je naglasio na konferenciji za medije da apsolutno ništa ne zamjera nikome i da ostajemo pozitivni, da gledamo prema toj Gorici. Sam si spomenuo važnu utakmicu u kojoj naravno ćemo loviti ta 3 boda. A jasno, mislim, kada pogledate tablicu od 3. do 8. mjesta je u 4-5 bodova, mi se sa ničim ne zavaravamo, stojimo čvrsto na zemlji, svjesni smo ako jednu utakmicu izgubiš u Donjemci domu, želimo zadržati tu konstancu, mislim da smo sada 8 utakmica bez poraza i želimo to nastaviti jednostavno. Tako, Dominik, hvala na ovim impresijama, na dobroj igri i na bodu na kraju. Hvala najljepše.